Paikatan Pasak Gel-Gel Desa Angan Telu, Kecamatan Manggis, Karangasem, ngemargiang pucak karya ngenteg linggih ring pura penataran miwah paibon, dawa graina pagarwasi sane sampun lintang. Pucak karya kepuput sia diri sulinggih, antuk ia jamana karya ida pandita Empu Dharma Yoga Semadi, saking Gria Paseban Rendang Karangasem. Pucak karya memungkah mapedagingan ngenteg linggih mapedudusan agung menawaratna caru malik sumpah miwah penilepatian pura penataran miwah paibon Pasak Gel-Gel Desa Angan Telu nepet ring rahina pagarwesi rahina dibi. Pucak karya kapuput antuk sia diri sulinggih, antuk pitung diri sulinggih muput ring utamaning mandala, sal kali diri sulinggih ring Jabapura. Munggah pinaka ya jamana karya ide pandita Empu Dharma Yoga Semadi saking Gria Paseban Rendang. Manggala prawarta kekarya Iwayan Merta Mausang, pidabdab pemargin upacara sampun kelaksanayang saking tigang sasi sani sampun lintang, kadulurin antuk matur piuning ring pura kayangan 3, miwah ring pura penataran Pasak Gel-Gel. Dudunan karya kalanturang antuk nancep warung ring pura penataran Pasak Gel-Gel. Pidabdab pemargin upacara kasokong antuk pitung diri serati, miwah satak 5 kakak pengempon pura, sane wenten ring sejebak wewidangan Bali. Puangunan pura nelasang prebea siki kalih miliar rupiah, sane mawit saking urunan soang-soang kakak, antuk soang-soang kakak keni urunan kalih tengah yuta, wantuan saking lembaga Mahagotra Pasak Sanak Saptaresi wewidangan Desa Adat Angan Telu, wantuan pemerintah sah wantuan saking makudang-kudang donatur. Anika titiang jaga ngewentenang puncak karya puniki pinaku penegep karya saking awal sampun titiang margiang mangde persida rainane sane mangkin negepin napi sane dadas petangan titiang saking dumun mangkin sampun ingkup titiang ring pura penataran lan paibon Pasak Gel-Gel ring Desa Adat Angan Telu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Penglingsir dadia pura penataran miwah paibon Pasak Gel-Gel Angan Telu ikutut Sudita Mausang, pura penataran miwah paibon sane kabecikang wantah ngingkupin samian pelebahan pamekas samian wewangunan sane wenten ring kayangan. Puangunan ipun sampun kekawitin saking warsa siu 900 sia dasenem antuk makudang-kudang paletan mawit saking ngwangun plingi-plingi sane sampun kawan kuentenani. Wusan punike kalanturang antuk ngwangun menjangan seluang pengayangan Ratu Manik Angkeran, 5 sari miwah 5 catu, gedong sari, kali meru tumpang 3 pengayangan Ratu Pande, Padmesana, gedong betel, meru tumpang 3 linggih Ratu Pasak Paibon, ngerurah Agung Sabta Petale, kemimitan rong kali, bali pesanian, bali pepelik, bali pengodal, wargan miwah bali gong. Candi Bentar, penyengker wiadin balik kulkul, kerencanayang jagi kabecikang sesampun puput pemargin upacara. Paiketan krama Pasak Gel-Gel Desa Angan Telu sesampune memargi upacara, kapyang sayan rumaket mesikian sah setate manggi kerahayuan kerahajengan. Semoga daripada niki perjalanan niki akan menemukan hikmat yang lebih baik selanjutnya kepada anak cucu kita yang nanti generasi penerus, mudah-mudahan bisa mendapat karma yang sangat-sangat bagus kepada keturunan tiang selanjutnya. Itu acap titiang sarang sami demugi persido samian semetone iring sarang sami jeriki nemuang keselamatan saran kartora harjo ring jagat sarmi. Pucak pemargin karya kelanturang antuk upacara nganyarin mekebat daun miwah mangun ayu ring tanggal kalidasa Oktober warsa kali tali plekutus ring tanggal 17 Oktober warsa kali tali plekutus jagi kemargiang upacara nyegar gunung ring segara pura Gualawah miwah pura Bukit Sari. Dudonan upacara jagi kapuput antuk upacara bagiu plekerti nginep ring tanggal 17 Oktober warsa kali tali plekutus artaya miwah Gung Krisna.